phone di bot ano di lo ma ci ci ra da pe won ko ki ma bin la chen ki lo punya di pete ma ti ma bene ko bin la chen ki nge ñu te wo mi ro John ma be a ke bo te ci ki nge di yo ro ko oji pa mare di te di kita do ko pere kai Bagwere ki nge di John won kam ki nge do won kam program menom ya mero chako ke pono roda ke bi yene matin para bich mi ma boro bero ne ma da ke yo yobo wala ke yo yobo ne wan miro wa win ponye mana ki bot umegi wa kelo megi wa mo kwano kanchon ki gong gen po jero gen ke karma gen kwano kanchon gen dong peti ka nano ni dong indi kwano kan dong e wok ke de yo penyu mo dong lo wang ge o chung ka cha wa pa tong pa ma yin dong punu gi wang ge ti kan ber kong wa po la chui mi mi tam mi structure wa tie kin ma wana ti ka na kwede dong pe ka chele ke ne ma ti structure eneni ene ko be di or cha nga cha puteo e la pore ke do yo ol wa eneni no de ote dong pe be to twan yot kwan talo P5 talo P4 di ote dong pe be to twan ma dong di ma ya lego no miero tem renovation eno in term of art ma mo karma na binu kan wa no dai de ra sa sai ne tieo ka be ka ne na wi ore na kwa kwa wen sa ne ti ye bat kai chero dip ka ne no gini mo ti ka tiji kino ne pol gini mai ma mo ka ro binu polle ke kwalo gina pet yo ki mer ma lo ka meno tu cho ngwan ne ke ne ti ma be kin ma wa inspecting kwede ke jam mo ka ne ko pa mo ma mi dia ne ke ber ka ngai do ne en ni won kom ri on kan be mi witness pen wa inspecting wa ne ke gi ka chel ma lu ponye wacha ponye magane mabeta mia chelo tum ke chela base tam mia reo bene eno tumi o mero bet ke pride me wajane ne chela base me tam mia reo cha ke P1 na ke P6 utuma mabe tam mia reo ene ma eno genong o penye ne penyeo ke chela base no tumo do wa koro gin me tam mia der e class mo kane bene kine ne do cha ko chela base me tam mia der baramero reporting bottom ni P7 make it unique ma wa logo ko ber chana wa pe dong ke chela basma from first term to third term wa ko ponyo do tumo so wa chao chala war jo mi chura na no subject social science go again wa chao revision no at this early stage that mean ni wa tike magane wa tike bera ma ma bebe ni ka wa tio revision wa ma be ke agikene o be ro mo wa duge te yat enne ligina te alego ma pidi chunya ne no ke wo wen to ko bi ne chunya ni mero wa du kan weka wa chako dore wa bor be wa dore guru ene guru pe ko be dong pe private school ke kan be na pe gamente ene pe ponye camero pono ne ka lo come ponye ka mane no lo ponye meta poge matere nyimu unu obis ogis through the share passion me obis ogis through the share passion SMC ni lo ponye ene tika teach meta po be lo ponye ne ma miro unu nge pa ngeo kano lo ponye ma kit giraj manon ka bere wen no ti ye no kono genti ber ko man wangu chel be ne no ki mo wa nget ni pe pa ngeo ni la pon pien jomatik ber ko man no te lo ka be tie ke ngeto mo ma da ke chero ho da ke kwanyo kin lo wot wa ne pok ke chet ka ma to ka ko chet ka ma to ka ngo chet ga no ke du pe wan pol le wa ber kan ki amero pono gi commitment ge ben pore le ko la chwe ni ye wa me de kwedge were wa wore e kom geme ma wajo ene meta bena po office pa won kom SMC ki PTA e yup me school pole ka wa go duru no gen ti ready they are very positive ilok me ponye ki bena mero po la chwe me ye po bene
Orlega Church of Uganda St Paul mà Paris mấy Patongo cái bé as địch nار mấy Patongo mấy gì mấy chọn là qua nó ta là en này tiền là bên kia bên nó cái đó chọn là người cái mà nó bino cái gì là bà mấy phò này John Wayne kia side mấy phone nhé kia phôi phôi lên chưa đagin phôi cả kêu quẹt đấy mấy rùa nghe này gin bao uno bi wa cho nên mà wa implementing John wa work cái cả chel work nó wa team nó mà lúc kom lo ta là khi đông lo kom lo phôi nhé bên này we pipi will mi pono one com obis ki kumirni ki dul wen mi obis ojis igin ma uno tika temone en ne ka wa wore school na kai wore school mo kene na we po bino chaka lera palu ma te kunu erno chaka ke tian lok karano ki nge da ni an ka meno ni an no chaka ke tian lok kara cái nghề tiền lộc có bể pe cái bể to em là man này nó bạt cái chả nó chặt cái này cái legu này là chuyện của người của mình đâu cùng việc của biết cái kero en này mi warrior association non en này ikin je ma waja mote ma bere te mer bena waja mario mama patong primary tika facing ene operation supervision mo ake district obinu wacha wane wan watike pega madit ma pega ne mene pene gene wacha wan no wangeo dong wa le ke chel mana kwere mere ye ene lok mi san te son wa to le lok kom la free ti chik pagamente wa ne doctor ona chel la tin piara ngwen we dek ene mer ko ti kwere ero la wo maya ma wa bere wane dipite e supervision ma wane yo bere ka dien ke wacha wa wane dio calculator no ni wane te ga running doctor on a shell stands as a shell to 117 learners wacha wane ngone choron wa doge nak pen wa tika tiki doga bichel pa nyira doga bichel pa wobe keken wobe school kan wen tia liwa chel ki mia age te ti mia bichel ki piara bero we ngwan ka nyira te mia bichel ki piara bichel we boro nyure kai po ke dok stances en no stances chel to 117 learners mano e check me ponye check me tije chorono check pe ye dong gino mo ma district ram te mane pe no gram lor gang kwan ne e wai ne ha chorono ko e meru bara mero pone ni watika wot kwede ke chel pe chero de wa pongo ka kor chwe madit cha la wo ne no de content of water kan bino po kino pe yot total last back come no manok well maintaining really is not easy ye cha we no mi re ra ro ne we luok ke tem ngo no pe yot total pian no dano mi chel ka par bero no mi ko donye ye ni na chel ke enu pega chel ma wati kwere ke o lego bere wan jo mo kana ma ke organization kama man lo kom toro no ngole ko ye o mi kan wati be ke pega me entinana ne wa ko ni yo ri ni ma ona na swata ne ki ne le ni ye o cha puteo no mi ro ke nen ni ye ne ke temo ginu ma ye ene be pega ma wati kwere kidong maraj loyo ene wel palo ponye wapo leteno wel leteno la uma ya ken ke inspector mo biro ni wano ne ro ponye kan mien no ko bet piere wa bero pagamente era wate war para ngwen nyurno para dek pe kai kwanya para dek ka gwa ka bij mala nyala miore no boro pe nyuri no miero bet piere wa bero nyuri pega palo ponye tie wero kay ci rawat kwan mo kene no mier go bet streamer der chala pipo ti mier ya pier bero no mier bet streamer der P3 mier bet streamer der hisan mier bet streamer rio pian get mier chel ke pier we bongwen er no no pelo ponye pe we ko do kero ge rawat kwan chel watike pero ma lego won ko mobis ke war jo mo kene
ere jam mogo mateno teno ma lo ke lo nyal lo me neno ni la teno bino ke bok la teno bino kalam la teno bino ngalo nyal pe mero genta la tela ye madong raja lo ene chol mogo mateno teno mano ke wayne ke chol kamo tamane ke cholo late mano be non programma e mer ke no almost cerca tumo ero polle pe cholo pe bene mero kiene gina chiel be bene waja waj botu e ka choka enini meta po pien aneno ni adugine obe dugi kom wan le teno ene ma obi leno ka kawu jomo ber mi binu bi lero kenyu wa wa ne per terra dida da lego la chwech da lego la chwech ku ye ku bet kamena wakero wek wa bet chokele teno enini wek wa bet chokele teno enini weke wa chwal ge bene kin ma bin wun ke diru ki ko dotia kanyo ma ko tamo ni an bin ke temo gino mai koma mire teno bene ndik ma ko ngene ke temo gino mai kom gen be ko dukan ni lega ma lego ni miro ko teme para mo wacha ma pol to twal ba pe chawa bene a chero ka gikenyo kana lego ne la chwe chwe polo ge lobo ku ye ko mede bagum ko mena wakero ka wa chero kone ka mede ge lok enne ana poy mata e chaane bene wa bi dog bot won kom o jiso ani ka lok kom nyol chon mono be kere nyol chon raj pingon raj la tem barrière yelo cheko pingon raj pingon nyol chon raj ha fe lore nyol chon balo kwan very good wache nyol chon balo kwan no un wenyo chwa ko jo madi magen wache nyol chon pe balo kwan anyuti nyol chon balo kwan ko kayini nyol la ko chon anyero te yitu kan mabe kayini nyol la ko chon makar ni puti a roma ma puti a yini kwano at least no gino mo ibitoro idog nyol pieno mukarni puti a roma menyal utin yang kan mabe minda mario iri binyal in latin ibinyal latin won latin be no latin un wen latin ti do bi gwa mo ganguni nin bi gwa ganguni nin no gwa ko gang maka megu ubi ngai wo ci dong man wacha dog botu un do tira nyar ma pudu tino ma pudu red no mier pe o nyal chon pien ka yini nyal chon no chabun ben pe milwa ko ba ki tu mo ma ma lo tino no ni tu la ibier la tien chai de cha kon mo le kai wa pin anga ma miete ino ko tiene come un wo ya miete pe ko tiene ko ki kai miro nyal kwan no go non ti ci de romo nyal kai nyal kiro mer dukan yu mer cha bunni box sa chel kiro rewa no la tichi do do cer kala tina loa no la tichi donc teda ini ko mer ma ka budget ken ni tina mete tin gi makiti tina mete tin gi makiti ci yene ni yera yini nwal o tin yanko pien ka yini wa ci inyolo ko chon ka yini wa ci nyolo ko chon no ngato mo mau bi wok ni latini nu pere ma pat in tiene od yak mite
Lakin ino no bere mi ane we le bon come. Pa don yin pe kwano. Jemi no ini ramote mone. Sikera kwacha madok botu no tino en nino. Na una de chane ana tia wachi ngo. Una de chane ni. Anyera ni. Ati wachi ngo. Jadi kini la koi mi ta gino. Aha. What gina ni dia waje nene. Ana wachi ngo. Yo ino gen tira lore ambe ati loki kai. Bere. Aha, ki mai tira wor biru ne wa medde wini wa. Ki do mi na Mario obelo tira ma winyu lo. Ka ma wan ma kwano ka nyi no ar kwan pe. Ana kwan te mu yemi cha. Te mu yemi cha ni wan ma kwano ye. Obelo ko mi ngon ki do obelo cha ni wono obelo ngam ne. Iya ke kain nyere da ko na ga ber mo me do na lu muera kwa pe ya e bin school enta foi lo ba mi wa kwano na ga ber chane a tiela point by professional enta atimo ECD early childhood development tieno P1 2 pitira ponyoge nasari K1 to K3 ponyogi. Atiki certificate waki diploma wen. Cha foilo ba tire. Piana bero. Abero nga mano bena ding tutwad ba. Kitara kul wero biro te dude na of led. Panyang luponye makanya bete uko. Pati wachi luponye degu wo. Ite uko no pira maro wu mana be konye pere no tika maro wu wini wai no lu ponye tika maro wu bien kala ponye mapitei ngi la ponye degi no meti ini balle ka chinen ki wachi lo lowe po la ponye mutei ni wachi degi wini wai eyo ya agena pe ki lo ko mama pol o we ga gita kan kede ti la pe nyoma Gua kai con ka wa lo wan chu ro mi Mini flower, flower. yo ki ya pa wen ko ni ho Okay. Dok ber mir poru angyo ni koti ka biro ko biri ti twala yo mo kana mi chero gang bene ko tiki penya tie ngamu makanyeng basa Jadi ngeo, ayah, amal kayak wajah nyeng basa. Anga amal nyeng basa. Dan adi, yelci, tapi ngeo piana meti, ameru winyo neba, abe winyo. Adi, ini makan nyeng basa. Dan adi, mau makan nyeng basa. Pe yelci ata apa? Biar ini. Roba tiga nene, mandong nyurati ni inbe pegene. Piene tiga waju gobe cawa ni. Kau. Oke, warang mau mede. Pian nangi dana weng do makan nyeng basa. Yang ni orang yang boleh jelas cia. Okay, penga. Okay.
Okay, pinga penyo la peny eoni. Aneno ngara chiel ki kano mako nying basa. Ene la dit chani. Ja ikwana di. Ikwano P7. Now pingo ana penyo la peny eoni. Man nyura tini cha wenga wan wati class. Wan pe wabero serious. Kala phone tika lock. No in bene tika timo girimo. Pe tika winyo wa lock ala phone. Kai dog gang. E dog gang ma wi nono. Dog gi moy ken pe. O mire cha kwan. Cha mo kene bene kwano. Gi mo bene pe don kwene. Neno kita wi down bero kede. Wi down miro ngad mati serious. We need to serious. I know you know pretty serious. Didn't know. So omire wan obed jo ma winyo win. Na machel. Win wa ki gang wen ki school ka ene. So kala fonyo wajo gi mo mare wi. Katwere. Iluodo bene. We apo ite karamo madong you nep chok. Wano kero buka chel pamphlet mai kere te kaburu. Ite pilo. Kidiwo me burne neti leko. Gini pamphlet ya wen. Tinano level mano wan wati ye no ngeo gin me pamphlet to ana luo la wara ni en marongo questionnaire ana bero ke kanya loke nge bien kon tamana ti kwala ne en penya agamo jame eoni wen no angeo jame wen mati book eoni anga mara mati mogino tikin woni wulu P7 mado tiene nga mara mati mogino makai chere e blackboard Ingiru chora pon blackboard. Anga amada ngiru chora pon blackboard. Anga ada ngiru chora pon blackboard. So man dong nyura tine one put what people what is serious. One lupi 7 ma wate kanye. Umire wangene you nep. Po bingeo ni initi kwan patong. Po bingeo ni kono initi ka kwan kono lokale. Kono ti kwan Kampala. You nep ki be setting mango ki por ke dano weng marom tinano school kombete school madong dana yek ngo dano dugure ko bibere chale kara wachane madano kwano kila put cha mo kenera wano maj me neno ene wa electricity ne neno toy make neno maj motaka no pe mero weye motaka ki yo no neno ne met full era won ko kunyone ude mana yini ko wede ngeo di no chwiki ko at ngo mage kwan kai dog gang Yo eno tika doke, omiro konyo lo nyodo. Ka okonyo lo nyodo, ka idugu chawa bero ki poro, cham, kwany buke chere kwan, pe chet kalak. Ko? Kwany buk kwan gimo, ket di wini, nina chelo mira kwan gimo manok. Ena ping runi, katwere, kwan ki diwo. An pol karano ka kwan diwo, gina kwan diwo perwen ki wia. Pangyo ka unbeni ka kwan diwo jami rwen. Kwan mi diwo bere wai choki roba. Maka gin mai ilo ko pere beri di wi matwal kidong ma geke ma mero wachune amero kwano kede bedi dong in inone ding chalo ngo chalo jale genario ni omire nene nge roba ewenyo leg roba ka in pe nge roba gimo ke ken mi wilobo ni peramotime kede dong in riak chala nga jone wan weng menen wani wan weng wati yu matek piene ngo Roba cungi komwa pi poj pa roba omiyo wan kombere watie ka unyi jomo kene waine gene kwano kany wa 95 ko komge furiot ko now un jomo kene ko obed mwaka bich no ti wala anyo so kape gwa ko kwoni ileg roba ibiro latien mala win ibigare dog gudu pe good ko dogi ka dog gang wenyo ko ay do bala wala Wan beno waron beru duong karo kanyo. Ero jomo kene lo winyo pere. Wan ma wanoke ene. So lega wati ni un udong ukwan matere uyil nying school. Dire mayaga unu pe nyero no dog teach ubino konyo gang kwan maka megu. Leg roba lo kama giki eno. Đó là tu dunia đó anu đó cái giờ mà phụ bề attentive cái quan này mày anu này cái đó giờ mà bề attentive cái nghe ba
un jo mo bere attentive wache jo mo kene mano gin pidi attentive nyaba ana malo machalo biu mo kwano kan chon mi nywa ko tam kidu tam ma chiek ba wo bino ngokar ti dong lo ma pol anto matini ko tie ki dong cha na bene pe beto tol pe jo mo kene ma chere gan ma boju ana mi ra chak ki nyom chon na na no chak ki lo ko nywal chon ko bolo te anyira anto mega ne chere botu unwen winyi wai to tole backbenchers eno ni makone pene ni duone do loke ti do yi chak tuku kile te anyira wane ni wen lu megi ni ba utia winyu ne to tole un lu te na we modon jo ma ki buri dormitory ka eni ni o winyu wai wa makwan kayi ni kwan matek iberu nga ma yimiro beru ni lekini wen Chope ka chela chel le woro no lokom le woro chel mo apurka logo ruba kano ne peke mete wunu kwan o legi uno peke kelu en gang lega ma chokke duka enini unen wu chokke gang lega ko dana di ma lego neno ke neno ma chir gang lega do nyor lega ni yin jome ole gi beru logo nyimgi tunkwe kai do nyor lega gi beru logo nyimgi tunkwe yelu chi ba ama ena ma mono ge de boy kai ni do nyor lega ni logo nyimi nem tunkwe ne neno tung lao Uni wenjo malego ikinu mabini neno kinino ilega chalo kite binu kere gankwane nok mada winyi wai kayin pe lego anyimi beru pere eto kayin la lega anyimi beru tie winyi wai chido ngulu teno ma ngunu don bene lokom kon ke mata jay ku nyoni unya ko do ikin pen makayin wai ni pe bed la win ke gang wolu nyuri namadi ya da binu wolu lu fonya makani namadi chidi chak wor dong lu ten lu wor ko man ba chi kwan kate ho uni angwai kwan pe ke lwanya kere mero wich ni chak ma furi tire ko beri chana kitede ni china ga wich dogo mango unen wa wor mi binu kan wa wor mu toka wa ko man ba anga ma mero welu mutoka kinuni namba yo ma ko yelu chingi pupu no mutoka matwal pupu welu na galela Winyi wai kedong mera duang board P6 waliu mera duang board kilaya bichel kilaya bero un ko berichan un wante doctor gin ma miru tim mabe ko bedichani ene mir bet chok buke dada beringet buke ni patalo kan beringet buk dong cha wen tika mo ma mir do yini kon lu fonye e kon lu nyodu ni bene ilong me cholo kwan kay chiro iklaja chel mano ko wona senior 1 e kar ni mir de chak nanu yo matafal ni matafal na ba ko mono do romo wilo box ka goyo ka wonu te ga chel ma romo wona de ga ngwen no to go matafal piene kay charo iromo konyo me wilo box iromo konyo me wilo book iromo konyo me wilo burkalam iromo konyo me temo jemi mogo maduong pajo igang pero tie e pajo kuja eto pe met pero kilog mapol chanyo ki jemi mapol machalo wan bulu watimo kuman ba lo remo no wani ku bedi chane majo duan ta nya kin pen eto wan kar chan jo mo kan no kwano ke lot kot e ma buke ni yo kitene ni wini wa winyo uni angwa yinta ba du ke chwe yiri bini lipe chi chungo ke dogola uni wa alo por men ju ya ne pel mir kwan la na ngwen je won ko beri tan electricity tie ke lo na katara emergency mo jaro so la beda na du tie manyote gina don gen kar pen ngo mi don wa mak don kwan manyote bal ka lo fonye do pe
Yana do fonyo ko berita ndo fonyo ko chawa. Do fonyo be ko berita ndo wa ngombe nchomi gankwan gu. Do fonyo be ko berita ndo wa ngundo ngo. Uburu bene wat mabe mada. Winyi wai. Wan yang no kwan ora rara mode kaen. Warwaro wan ko mwa. Irwaro on mamiere kwan ya rara. Winyi wai. Ado undo ko mugum. Mono do gwayo na ka mono wero ko. Majbe gude ketira ye. Charo dong ki bori yin machalo yin latin kwan. No dong yin temiro kwan obuki. Ti dong diri wan probleming lu fonye. Kra bir wan furbu mede kemi no mich kid ma meta kere. Ka o madong unu we doctor madu cheruka cherekla ja chel. Kurwa bidu kan wan ke jom mukene watimu gin machon wabinu timo. Wan ti atara mi minu jome ma meta machalo mathematical set machalo pen enu machalo pencil. We kunu kat pen mabe. We no blaming ato mo ke keno bet peke. Kidong jo ma buloyo ma ubere orkwan ma uberu la machel na mario. Kurwa be maintaining bene micheno ni botu. We ko kwan mabe unong yoru. O winyo wai. Ana gigu ke wacho nani o ke twinyi kom roba o kwan buku matek o wo lu fonye mera fu matek total. Bi fort mo unti ka kerne kom luteno fonye luteno pegi na yot tene jon wanya ke ga ma pat. Anto unu keru fonye bere chel. Wa ko lu to ko ber chan wa neno genti mabe mada. Unu dong mabe ka wa be do ko be beru ke di twinba. O win lu fonye mabe lu di mu kana na puti kine ka enini. Machan pango katiku dere. Mana ane chaka burra. En jo mapilu winyi anu. Cho win lo kalo fonyo mabe ba. Ana fonyo matera da fonyo. Aya, we ko de kine wa mi are bot kin. Ado kong wa mi poi bot. Chọc flowers. Mặc quả cái quan tôi đi chơi quan na nu nó qua chung nghe có qua chung nghe vậy ăn nhàng hả mà đang xa rồi phật ăn là tiếng ngõ đi về vậy thì đọc một cái này kau wajib before Yesus Kristus di kau nữa kau như tuan main karo lego an pa bilo ma duong bilo lo kon jam Mario bilo lo kon leo kilok mi buat kita wana waru winyo we won polo nge anda niu ben polo kau aja cakwa niu ka cera cel wa niu anti ni ba ngeo angeo ni anti ni kiri ba du ko cel anu lo kom aja Mangil ka penyo ka gajin ya maranga mena. Ajin, wa P1 bengil. P7. Ajin na bela. Zero kene ka. Oka foi mata. Nuru makone. Ajin pite na piti baba wan ni, piti baba wan ni ga mata ka tu bolu kena woda. Wan ya ma kwano ni. Wa par di machine ma ko ti mere legal ni ba ci ya na di ji wan ya ngiri ka piar bi kan no la wa ma dir la wa berbe o ti ya ma no jabun pino jale kar jabun ya mi ci la ci le no ti wa lo bo wa o bi ni school pida ko ko ma ma ko bi ta ke por ya ko bi wa ni wa ta ku ga por ke lo tem ka mo na ka ta no wa ma po ba ta ke por ya ka ngan yo ba Oke Flores, làm nô lộc đi, ví dụ cô một cái bên bên này, cái mà đây này, bác cái lộc mà vừa lộc còn buộc, phải lục tiền, quan lục tiền, buộc lục càng cả đấy, hôm nay cái mà cả ra là chưa, anh phải để tao qua chơi chim nàng người ta gọi buộc qua rồi, cái là ta phụ, ông biết buộc cái lưỡi bèo, như vậy, quan phụ lục tiền quan. Joy na mga wanera di ko dolo ki jasu gine yero kwa government school chale ni apora para ponyo aki na ponyo private school para pensi la batati ku pa ambe school atie ero wantu wa kero pinwa nye wa kero pinwa na kisha no na so kale pinwa obenyo apora ku duka mi duka ile se kan ne chara apora wa go duka kwa obenyo wa ara ko ka wi Đang tiếp cái gì là chỉ cái qua mà nhìn nó về rồi. Nếu chịu thì đáng nói nhìn kia rồi qua cho đang
Lamin kong hindi pa ano pero. Ha? Dalin, why the mero pero? Ni mero bela pu. Pawin mo ba? Oh, ni mero bela puro. Aya. Oli. Wale wen, watigi mirne mero bapen na to ma ya nyim kaman ko. Eto. Banyo chawani. Miro war maka megi. Miro bero dana mana wi. Kidong miro yin. Ikwa uni mabewe yiri pen na chane kaman ko. Angan jaro wa ini miro bero pura bero ngatange ne matya tigi dok ba kontrak. Kaman ko. Ori yen jangkwan. Wen polen yo gero kaman ko. Eto yen ma pere ten. No e ko ma mekwa ene diri. Kiri iri mero beru ngato mole ya nyim. Mina wachel mire gwak yoro kom. Mambegi kamango. Yoro kom ene mero yiri bet pe mane pe ku joni ku. Bere bet pe ki ku mu kana mata ba lo kon ne wurbe nyangwa. Ero pola kara. Amera mi no mata da bol. Jo mu kana ba yang bagiria. Bagi no pass break. Pero akwano ene loyo. Ero po gwak ke. Tiene no war ko be pere. Ka jero kan. Kau wulu damu ni biru pun kan nyara wajah di jar. Kau nyara damu ni biru tiada wulu wajah di jar. No biru bojanya. Kau aku cakap damu ni yang waj. Kau ini kau aku bojanya. Jadi biru ngarang biru ini beci. Jadi kalau ini no dua mau main dua war. Kecil ini main no macam ini orang. Jadi orang ini biru ngarang tujuh yom. Ero gina wan wa miru waj. Ini kai kuano. Biru biru ngarang mana tujuh yom. Jadi tu kene. Mire kwa yoro kom en yoro kom ki kwa no yiri bero dara ma wo winyo wa the end lifestyle ma mai kwa ma waro bero ma pe wa wo en yi kele wa pe wa mango ya dara di wa ni marota bara dunu ba bara ko wa ma mango no ge ku do ni lung cancer dara ni an wa so bero kwa ko unu teno kwa o ma ta ten jeme ni balu yoro kom ba mango miru ben pe jere ye John mo la wuli winyo wa kado ndika ba ni tiyo kwa na ba yi ti inde kwa nyu ngato mane kero timo gina ke luone preparator assessment beru wa ya kamamba dakta bimo wen kipim wa remo ni wa ka wona rio tiero ko no lo tiero ba la tiempo ti ko si ko se dar ni anwa no de neo pe ne kwa no ni ken be tie dar ke jalo mo wa e mero be mo dos ko yu nya putie ketana wachuni amero wachuka lo ga chele kan ka putie ki kara me kwan ma kwan an ni mo ga mo kar ke chwala ka bero mo ki luni ka chere na chabet kunu dwa ngwen piponye mo mer mateno ten malo ke ngoma na merni ki chwala kono ki mia muranga ke mia mo ki mia lega en to ko kono tek ma pe wache piano put pangeo le pa jo lo kono ni ngat ma ke wache na bet kere kono ne ki miano ni na de ke kan no bet kera kono chi kwao en to petak twin pingo mana mir ni ya nyimi abedo ki kero mitwe ko dwe ngwene mana kama ke kono ni no da buju le pun enoni mana kadada en to ka kombetin puritie ki amane ti ka bane ti ki lunyodo ni weng kidong ngat mo tie ma chokiri ma put konyi adada mere po jo enoni ma chokiri ni piende gen pudo mi kombeti e rogo uniform mo ne ma blue ni ki rogo choro wal mo kenyo pudi pieri kai tie ki kero enoni timbe wol nyurni makaro migi kone ikara mo tie no beru ka mo tie anya ga mo tie mano mo gane tie para ngwen ni ken ki gumara chelo nyurno no maro ko ki wie magoro awajo ketano ucha ochano nyurna deda ni menne ki bana do maro ko en do tie ki ngej muromo pe mir nyurne war mo na ke ka chel nyurno du jo ma kon gi peke timu ngoma mero kawa ki gang kwan kitene cha para chel ma cha para ri romne no tie na boruchi
du ki kono cha chela mio no mi na kera ma do me tu kwani utute do kermo boy keno inge karawane kede po makki peki cielo deke du doni yimi kermo ne en dok ti kom dek ma mene ma no yerni meni dok cham mene ci dok luni ni bene nyeng mi prepato dok boru ci aye ikara eno ni koma nyahano chako lokke kiro chako lokke man no kanawe anyanga tiki yej medue ma chara bongwan dong ma lokko choka tumo o mete ki ko en ne po ber ka winyo lok pa meno ber ka chan lu nyoro ber ka chan lu ponyo mane mono ponyo en ni awun ponyo pe andongo karna ra mete mo mana mero inge mo ke man no ke tie ko tieno ma pol ma mero pongwat mo ma te ma te yene Pima donc mena meno nyore gena bichi kene tan ki utiano maromo abor lokko bero tak ma pe wache ento puo ma mege o bero ka kelle wit ma taka de da botano na ko mbete ngoma da nyaka ne timo kai neno chubi chweru chwinyi meno ngoma na wacho kai ngeo ngoma mir ma chala ten kwanian amero dino dego nya amero duano dege chitimbe lumgo ma chunye mirne ento ne karni chan pa wora chan pa mana po bilor na dogola poj ma pol okay pakot kimir wa mi ma tie kanye unyo wa lok tie kete ono po lok ma pat weng ma ke wa jo ber lok ma bejo la dit pa ri yo me duari ono te chero ka to ke dege wa ko me chero ka kwan wa ko nan wa cho mete unu bet chalo gen luora mo kene ni ne weng kit mau nano gen ti kwede ngatu mo mati maraje kin gi ngo ba pian gu kero chwingi gang kwan gu di chwingi gu winyu lok palo ponye gu winyu lok palo nyoro ke pak Yesu Kristo cho mete undi ma yo kwan beno bet ngo chalo gen winyu wa dokti ma pat mai mero ti ne mero ber dakta mero bela pon mero ber engineer mero beranga no mere de uchwin dong tie jama dek mina wachiele na ko beri ni kwano ne be kiki na mono luone taget ka kan mane merne result maka ka megi ku beri ye ne ana meta beri ken dana big matin pen mango mabela maka ke mono result wogo yin pe laro kanano ke ping ere laro chakonano ke malo piene ngiuni na mane pekara big winyi wa meno mina wachel mina rio la tien kwan ma be di u chwinye e pe ko ma pat ma no ngo ti ka wo ke ye chabun pe wa pe uniform peti ma be la tien no ngo di u chwinye wi wa pe corre wa chire olba wa mede manok ne kai miero ne e be la tien na piera biche o mi repet mi no wi wa la sa biche a bero kai che jo ga ne we ja ke tu no John penen ma be ni lu wuri ja ka ke ra ni era no yi da ba la pe no ke tie la te no ma cha i lo go ne wi wa ja no e re lo ke da yiri ke ro mo ni ke de ni na rio na te ka wa ne la te ma be ka yo pe ko me gang kwan ne ti dira mo kayin la tena nyaga no mogo ni ni pe ki kero no wi li bok mogo kalega kamyer ni mer be ki kalega ulle tena ma pe kani mogo mer ne be ki underwear nyopan er le nyal maka ka mi ro be pe ki no kero nam ti ke ko ke no ke ne ti ye ke ko ti no ke ne pan pe no ne ko me na wa de mogo wa ti ni wa ro be di pe ke ro wi di plata pe ke ro wi di slip ame kwan la tem ma be di u chune kunyo wa kai ni chavo wi nyu bola kai la tena nyaga wi nyu birra pale tena wi mo me di town wi nyu birra pale tena wi mo me ken gang ma mi ne li wa chel mi ne li wa rio ni wil ke underwear ni wil ki slipper ni wil ki mo ma ngi ku no ma no be di ke le ngali wa rio ke kan we ka balo ki kwan ti la tem ma be di u chune ke ni ka be di wo track mi a ke ki ten mi biro kan ni di u chune
yang mawang kwano kanyi lekeno matio pen mapelo be lekeno maworo mai kanya bojo ma na ka jale ana ti mo tege ana ti wang lobo ana ti gara lekeno no kero tinge mapelare wiwa ke ane de urupe lekeno makero tingu mai ni tini pe ho mapat la ya bero dine mai urupenya udok gang pewe ke biri ila tena huyu gua pe ki joma woro ke te le pe ko chwele ki lok ne di pai me le pe ko chwele je ma pa kai ne ana ka ro pe ma be beru be ya pe ra ja ngai to beru ka ti ko lok ni skola chi pa le ke mo kan ma mi ga no to kwan ti mo ja ka kla ta ma ti ja pi je ke me lo ri ja ma be ro me di na ke pa la pe ho ero ka ri je le rai ko ni beru no ke pa ye to krito Una ne mo amo ka de wa kwa ni la tena je mu pe ni ka ni wa te ka chono ne senior la tena no ke pe no be ko ya ta o ke pa re ara pe ti do ko mo lo to wa no ni lu ni ka ne ba ka na ke ka ni na ko ne ke de kwa ni mu un yo ti no ka ni na be ahora o tu ni ro ya na ba ka ni wa ko ne ke ni wa ha Kita kamu dah kian anak kau, ya, Pak?
samba. Vediamo ma se frega samba di fai già.
chuyện của nhớ cái là nó lọ quan vui như vậy anh bị vậy này phải chia quan nó găng này mà mèo cái là nó lọ càng quan hơn vui như vậy cái chuyện là gì mà cả năm nào cũng vui như vậy ngày trang thì đi lúc mà vui như vậy cái là mà cái đó cái chuyện còn này là cái chuyện Patrick is my name. I am the chairperson of OBs and OGs of Patongo Primary School. Today, the 15th, we have decided as the OBs and OGs to come to Patongo Primary School so that we can do career guidance and counseling. Our main aim of conducting the career guidance and counseling is to inspire the young ones so that they dream bigger, and also to motivate them so that they are able to go through the academic challenges that they are going through, so that they have strong heart, they are committed in their studies. I am really grateful for the program. We have been able to meet the teachers, we talk with them, we encourage them, we appreciate them for the great work they are doing. They also told us about the plan they have, and they gave us confidence that this year performance is going to be good. Though there are quite a number of challenges that they were able to tell us, like for example sanitary facilities, the latrines here, because of high water table, there are few latrines, and mainly if it has rained like this, the water level goes up into the latrine, and that causes a problem. Plus also the problem of lightning and other challenges. So I am grateful for all the OBs and OGs for your commitment toward reviving the lost glory of our school in terms of academic performance, in terms of co-curricular activities. Let's continue to remain united, and let's continue to aspire to inspire the young one before we expire. Thank you. God bless you all.